लाखे संस्कृति नेवातेगु पहिचान लिसे स्वाना चंगुदु यांगु रंगया तपागु जामा सटकोनिया किपादुगु तास्या भोटो फिना तगु मुटु निगु ताकको दारा पिहागु चंगु जे गंगला तुति कली तुयुगु हाकुस नेपालला त यांगु रुमाल संकीगु ज्ञानपुगु ख्वाबा लाखेया विशेषता ख यलया सौगना पिहागुइमा लाखेया मेगुन विशेषता तु वख मिहोलीगु वांगु नफिना तमा तीनपा कुचा ह्याकुलदा थो लाखेन मिपिकया तीनपा कुचाय त लिना छै थो लाखेया नाख मिपुआ लाखे कार्तिक प्याखने संलग्न मूर्तिकार उत्तम रत्न साके नेलुवा दिना चोंगो मिपुआ लाखे 2075 साल निसे पिहावै चुंगुदु थो लाखे चलेना त 2074 सालमा नि याना 75 साले संस्था दटना छ याना तो लाखे छा चलेन गरा छ वर्ष डेंगले छिरा तो यले लाखे प्याख जिना चोंगो यो को डेंगले तो अले गठा मोबले छिसा तो अंगो छबा दिना छलबा छुजगु वाउ दिना तो छिउ थन छिरा यले तने सुंगे तने जाता पर्व यो सुंगे जिम खना अल तो गठा मो दिना ने तने छिसा तने थन हरेक वर्ष तने छिसा या उर्गा तने छिसा गोसा गया गठा मोबले न नि छिसा तने लाखे प्याख याना वया तनो गो गथामुगा चरेन्से पिहाविचुंगु मिपुआ लाखेया त यलया थिथि थासे चाहेकीगु खसा नास पूजा यान सौगला पिकाइगु ख लाखे पिकागु लागि आर्थिक व्यवस्थापन समस्या जुगु मिपुआ लाखे पुचया अध्यक्ष उत्तम रत्न साके थ्यादिल अथो लाखे बेहा छ यले यो दस नपा संस्था दटना छ यनो लाखे पनि छ संस्था दटा किथा दिए जिमा र ठिकै तने ठोतले याना तने जिम्मा तना आर्थिक न एकदमै समस्या दु तो डस्टबिन आवाजन आर्टिक्यू तने थपमा या पहिले टेबो खर्देना मस्तके निसो सोसा टेबो कया छिटे दाजु के जिपिन छना निरो सोरो डा बियाना वे टेबो छसा मुंगाना थोला ख बहा छसा चलेना वे तो मिपुआ लाखे यलया छगु सांस्कृतिक आकर्षण जुगु तुसा थो लाखे श्वेत त्वाले मनु त मोमो जिया चंगुदु गथामुग चरेन्से न्यानु तक मिपुआ लाखे पिकागु खसा आ सापारु कृष्णाष्टमी व ययाब्ले पिका त तयारी जुगुदु गथामुग चरेन्से पिहावगु मिपुआ लाखे यया तक पिहावई